Zoyan. UN General Assembly in December ni thumpen International Day of Persons with Disabilities dia pikhya hi dung Zoyan tunin khovel pumpi muntuam toma hai hunzat na oma Churachandpur District Kaling Center for Community Initiative CCI le People Advances in Social Service past 10 muntuam tuaka hai hunzat na nei uhing sun madak som lekhatin Center for Community Initiative in Nehru Yuva Kendra Churachandpur to pangkhomin Malsom Ability Resource Center the Malsom Initiative ka student te to hi hunzat na ni wa muntuam to ma panu le pa hun khop hi huna ke heluhi International Day of Persons with Disabilities ki chi a hi le khovel pumpia wal phalo tam ta komten haksat na tuam tuam ani iteu apulak thei na ding le hi thei tamlo ani ti mi pi mu a atak la thei na ding ngim na a UN General Assembly in December ni thumpen International Day for Persons with Disabilities dia thupung na alakhia sangkha zakwa somkwa lani kumapan kumtingin zatin omto hi Center for Community Initiative in Tunia program azat na huna Miss Elsie Niang Lunching Special Educator TMI in Vaido na thugenin Kylie La Rokim School Administrator the Malsom Initiative in International Day of Persons with Disabilities kizat na Aziak pulang na niya H. Dongel Youth Coordinator NYK Churachandpurin International Day of Persons with Disabilities message gen na nehim amana thugen na the Malsom Initiative fasim staff te ki piak zo na thopi sama ma in missionary na dik tak sem khawa hi chin gen him khovela mu mi buching ki chi ten le mi phak lo na nei te te wa twawal phalo ichi ten leng hi the nei tam ke ma leo mi phak na khat nei te te wa hi manin mi hing wal phalo kwa ma om lowa simmo twam ding leng om lowa hi manin kilung neu sak lowa the top so apan la ding in haswan him program hun sungin the Malsom Initiative ka student ten hi thei tuam tom anei te mi pi mo ding in la khyang na nei uhim Ready? 1, 2, 3, start. Psalm number 23, verse 1 and 2. The Lord is my shepherd. I shall not want. Bliss Island School Campus, New Mata, People Advance in Social Services Tianling, International Day of Persons with Disabilities zat na in, Valpalo tia ding liab liawa ki bol, Skill Development Training on Floriculture kichi hon hyang na uhi. Yai hun zat na, Lystrom Tokendro Ricky, Secretary, Recreation, a voluntary agency, Infalin Chief Guest na to wapin, Mrs. Moino Haukip, Senior Accountant, DAG Office Infale, Mrs. Lystrom Susma Rasput, Director, Spastic Society of Manipur, Tian Functional President le, Guest of Honor hi na to hai hunzat na wapuhi. Program hi le sundak som na ni in kipana, Jinswan Mang Coordinator, Skill Training in Vido na thugenin, Bliss Island School ka student ten namlam la na ni wa, Chacha Nehru Bal Bhawan na naupang tien hit hit tuam tam ane itiw la na uhim. Chief guest na thugen na government involved phalo ti ngai poi mo ma in amau ti ading in na tam tak sem kheta hin ge na kwa pe ki ngai se mai lawa mani omna panding khia government in scheme tuam tom hon bo sakte aphatwam thei pe na jang thei ding a pan la ding in mi pi pai khom ti haswan hi program hun sungin PASS involved phalawa ding liab lewa pathiak pa khoi dan zilna skill development training on floriculture ki chi hon khyang na ni a staff le trainee ten demonstration nei uhim skill development training on floriculture hi le National Institute for Empowerment of Persons with Disabilities Chennai te sen sakna tung to na pa sinasai hiya
training pen khaguk sung dai ding hi bana training a bli silence kula kai student som ni lenga vel ki helding wa lam ka khopi sunga pa khoi na to kisaya experience hoi tak tak nei mi bangza hia min sin sak ding hin thutut ki nga hi Demo. Twilight 2015 Executive Committee thopuk na le heutu te lem sak na tung tonin Twilight 2015 Kam Golden Jubilee Organizing Committee in hongtung ding December ni nga sang ni le somne nga kigin ni jinglam dak soma panin EBC Gospel Centenary Hall Twilight 2015 minin Twilight Proverbs chapter 14 verse 34 mega event program zatna omdinga EBC sungle pwa pan Twilight nu le pa alunglut kwa peutel ding in chalna boluhi yai huna Reverend S Vungmin Thang General Secretary EBC in Twilight 2015 Golden Jubilee Souvenir Hongkhia in Jimmy Ginbiak thangin seminar paper lui khedinga Evangelist Dam kho thangin thugen na hun jang ding hi program hun sungin veng tuam toma pan phan na la pol ngai khyang na omdinga to go ju drama team ten musical drama la na nei ding hi company registration ki chian nei lo le company soibul lo ten abolu product tuam tam tak lamka puak lu ta oma hi dan thi khia kinoma yai to ki sain lamka traders and self employed association let's see net kai nana panin new lamka sungkwan khata pan report anga adung zuyun double share kachi gani mustard oil kichi me kan na dia ki jang an kam thau kwaman anajang non loading in thei sak na lenget na bolu hi thutut ki nga danin yai an kam thawa hi le Madhya Pradesh om KS Oil Limited ten a bolu hiya Manipur aleng agency mumal nei lawin aman tom zia kin mi tam takin le khaw hin ki gen hi niulam ka om sungkwan khatin leng yai an kam thaw lein me kana ding in zangwa anek takun avekun athau zoin damdo in tut ngai hian leng omwa yai an kam thawa food poisoning om hidia gin tang nan ni zia kun let's see te kyanga report bolwa zan halin let's see te en kai panin company registration mumal omlo a hi dan the khia ka hi bana a product him hima ISI mark leng omlo a hi dan mukhia wa zanin let's see makain ki hona nein alai khak alei khyang na dor ten akiet sakna dingwa asum sen tengudin ki dingin ki thuki mo hi yai to ki sayin let's see in double share kichi ankam thau kwa man leino lo phot dingin nget na abol banwa yai product kem khatengin alena dor chia to he kek thei ding hin gen him tu lain lam ka khopi sunga company tuam mena bol van tuam man tom chik chika leading tamma ma hi manin thil leading khem pewa kwa peu pilwanga company thei chal lote a hi le man tom le leng le lawa company thei chette kya le pen pilwan hoi ma ding in let's see ten genwa to bana polythene vom te a kwa man nek thei tu no lo ding in nget na bol hi polythene vom te pen recycle thei dia chemical tuam zanga ki bol hiya nin le nek ding hi lo thil tuam tu na de ki bol hi zo hin ki gen him to bangkala apaisa September ni khat sang ni le somlenga jinglama mi pi thang pai ten lailam venga mani bakery kichi dor abulu nawa pol khatin gola ki bol taw hi zungbu le adang mukhia in let's see te khuta pe khiawa huchi bang sumang hiama hi kele anei tu te thi kha hiama omle chiklai pe ben let's see te kya nga lak thei ding hin thutut ki nga hi Headquarter venga 7 the Sam Rifle Station sakna tungtonin Vimala Raina High School akai student 10 National Integration Tour nei ding in tunin lam kanusiawa tu jingkalin Brigadier RK Sharma in flag off in khahia hi yai National Integration Tour Vimala Raina School akai student somni le khalle teacher ni ki helwa amau tu zanin infala gyak sukin jingkalin Dimapur zwan dingwa GOC IGAR in khaheding hi National Integration Tour Tilding Student 10 Mumbai le Pune phain mun poimo tuam ve na nei dingwa Governor telin mi poimo tuam ki mo piin December ni som ni le khat sang ni le som le ngai lam kaung tung ki non dingo hin thutut ki nga hi National Integration Tour a hi le student hak sataka lai simten azil lai teu amit ma amu the na dingu ngim na a Assam Rifle Stand Civic Action Program noya kumtenga asayu hiya ni kumin tuibuanga GMA kai student ten India gamsung mun tuam phawa tu kumin Vimala Raina High School kai student ten hamphan nanga wa yai tora sen panom teng 7 the Sam Rifles in sen sakbek dingu hin thutut ki nga hi
ลำกระดำโดยอินโมกับสัลพาเตียหลวงกิก่อยหนุ่งนิสวมกว่าเลถุมบังจิงตมาเลตัวนี้ตันินมีมาเลปอลตัวมาปันกาลนาเลปันปีนัสมลูดสมเต้าเจลินตัวนี้อินเลงบังซาฮิมลูดนนฮีตัวนี้กาลนาเลปันปีนัสมเปเตอฮิอุเลมิโซรามาอมนิยังเซียนมุง President Zomi Cultural Society in สัลพาติจังอากาลินนางเซียนเปาหางสิง of สว่างไดวิลเลจเลกินเซียนมัง ex-secretary JNC เตียนจะขัดตัวกินกาลวะเกงวลขันตังออฟปาร์ลัมกายินโมกากวยดิ้งไม้ปวงปุ่มงาอภิยักบานะเอสไพเลนกอดบัพติสต์ชาร์จซาดาร์ฮิลสเตนซัลพาติสังขัดินกาลุฮีจิงเจียงอินดิสทริกฮอสพิทอลโมกาเฮียงตำลำกาบีเวงนอมไซกอดเลดีไพเลนาอมนุเมย์ปอลเตียนซัลพาติหลวงตุดปีอินเลงคอมดิ้งวะวายเมเตียนสิงปีอมนาลามโมปวงนาลาดิ้งวหินทุดกิงาฮีลุนมินทางเฮากิบ IASDC จุรจานปุราปันเทสังนากิสวะกิมูดุงโซเยนตูนุงเจกจางอิน District Training Center ตุยบวงะ General Manager DIC จุรจานปุรไซนายินเทรดตัวสมลิเลกุกาดิงิน Entrepreneurs Training อมดิงฮียาย Training อาเตลุดเปียวมายิน December นี่สมสังนี่เลสมเลงาตันิน DC จุรจานปุร Office ฮีเกเล General Manager DIC จุรจานปุร Application Form ลักเทดิงฮีมณิปุรสิงต่างมีเตียสุขาบิลทุมป้าสามเตียจูบเกียกดิ่งเล่สิงต่างมีเตียดิ่งอากิวายหอมนัตัวอมดิ่งเดน่ามณิปุร Tribals Forum เดลีมาไก่นันวายะเดลีขบีไหลจังอมจันทร์มันเตอร์มุนากิพินนาเนียอมเดลไปเต้าเจลินตัวนี้ตันินตัวกิพินนาปัตหินุงนิสอมทุมจิงตายินมณิปุรสิงต่างกำบวยนากิปันนุงนิสอมกว่าเลลิจิงตาหิมกิพินนาไปเต้าเจลตุกิไซยินจานิตากิพินนาเนนะหุนาโรสทังคัล Pastor V เดงเนงเลียนอปัมDr. Chin Khan Lun Guite, Romeo T. Marle, Lun Gang Tian Movement Pailel to Kisain to Tuam Gian Naniwa, Sam Ngai Te Makain, Home Chi Topic Zangen to Gian Hun Hon Ahi Huna, Mi Tampin Lung Hoi Tate Human Patam Tak Gian Hiao Chi to Len Kisahi, Home Chi to Pizanga, Mi Tuam Tuamin to Gian Na Ane Nawa, Home Chi Omziale to Lela Home Chi, Ibil Lok Danule. สิงต่างกำบวยนักกวางจากเลลเปลี่ยนกิมูเฮมบอลเทไม่หิหลอกดันที่เกียนเขียกับอเมนกว่าเป็นวินหินคนวาม normal life สังวูที่มาเร็วตูดินมุนากว่ามันกิจังเทลวหิดันเลี้ยงที่กุบนาอมหินกิเกียนฮีเลียเลียนโซเตยิน MTF ดีอาปันกอฟินแรลลี่อมดิงตุกิสยามีปีเตียเกียงเงินนาอบอลุซิมเขียงนาเนียนอาทักิน December นี่กว่าสังนี่เลสมเลงากอฟินแรลลี่หุนักว่าเปียวอันเนียวอเลียนอตีกะขังจิอมละวะกิเฮลจียดิ่งอินอัฐกันมีปีไปคมเตียแกงเงินนาบอลฮีงี้นาบังอินสโลกัลทุปีตักเตสามินสัลพาติจะนายแคนเดลไลทิงเลงในอุหินกิเกนฮีตัวนี้อินรัฐสภาตุดคมนาไปเดละอุตราขันสเตตอาปัน BJP อดีงา MP เดียเตียลจิงาอมตารุนวิเจยินมณิปุรสิงต่างกำบวยนาตุกิไซนักตะกาต่างโกปีอินทิลมดันเอ็นซุยดิงาพอลพิโซกาลกิกอลดิงินเงียนฮีอามันอเกนเซลนามณิปุร police พายจังเบียลากิพินนาอมเจียงิน police กิพินนาเนเตฮอลดัลนาดีงิน tear gas และ rubber bullet จังมาเลียวสิงต่างกามามีปีนกิพินนาอันเนหุนุน warning เปมาสลาวินท้าวตั้งตักจัดขมุจีฮีไว้บ่อยนาเซียกาซิมีกว่าเตลวงเลี้ยงตูนี้ตันพาวุยละว่าอมลาหินรัฐสภา speaker จะสักานิสมกว่าเลลีจิงตาฮีดันเลียงเกียนหิงไว้ละวินพายจังเบียลา inner line permit system ก่อยดิ้งเดียปอลกิพุทธิยา JCILPS อินทสวาบอลดานุน JCILPS เลมณิปุร state สกาลินาไปซาออกัสนิสมนิเลงาสังนิเลสมเลงายินกิเลมนัจิขัดบอลินวายมณิปุร state สุงา demographic imbalance อมเตฮีเวงนาดีงา state สกาลนวายมณิปุร state population commission อินปันละดิงชิฮิมาเลตัวกิเลมนาโบลาอมนุงนิสักขัดเจนนุงาเลียงตัวนี้ตันให้กิเลมนาสุกบุเจนาอมโลเซียกินตัวเกียฮิลาวะกิเลมนา point ตัวกิบอลเต December นิสมเลงาตันอาฮีบุจิงดิงิน JCILPS in state สกาลเทสักว่าตัวบังอา JCILPS ทิลเงต state สกาลินหุ่นจามสุงาอาฮีปีจินเกเล December นิสมเลกุกสังนิเลสมเลงาอาปัน Joint Committee on Inner Line Permit System อินกิพินนาเข้าตักปันดิงอุหินวาวนาบอลอุฮี 9 वहाँ के नौजवान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए सर वे हमारे ब्लड एंड किथन किन हैं वे हमारे परिवार के सदस्य हैं उनकी मांग थी कि जो मणिपुर सरकार ने 3 बिल पारित किए हैं उसमें वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसकी सलाह नहीं ली गई इनर लाइन परमिट वहाँ लागू किया गया और इसके कारण जो असंतोष पैदा हुआ उसके विरुद्ध वे प्रदर्शन कर रहे थे सत्याग्रही थे उनके पास कोई हथियार नहीं थे
अमूमन ऐसे प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस जो है रबर बुलेट या आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लेकिन उन पर लाइव बुलेट छोड़ी गई और 9 नौजवान मणिपुर के वहां पे मारे गए। अध्यक्ष महोदय, इतना असंतोष और गुस्सा है उनमें, वे 9 के 9 बच्चों के जो लाशें हैं उन्होंने अभी तक दफन नहीं की हैं, उनके जो लास्ट राइट्स हैं वो कंप्लीट नहीं किए गए हैं। वे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन सर, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, they are the children of mother India. Whatever their demands, whatever their issues, those have to be looked into seriously and sincerely. They have said that the state response to agitation is deplorable. The Manipur police used tear gas and, if necessary, rubber bullets for the valley protesters. Live bullets were freely used for tribal protesters without warning. Without warning. This was not the first time. Sir, they have demanded that the Manipur Assembly has passed 3 bills and they have demanded that the central government must look into it. They are our children. We must look into this issue with a sensitive heart, with the spirit of belongingness. They are also always feeling a sense of alienation. They feel that Delhi does not listen to them, the government does not listen to them. I am voicing their concern here. They are sitting at Jantar Mantar and more than 92 days have passed. They have not done the last rites for the 9 unfortunately dead children of Manipur. I demand, sir, that the government should look into it. It should not be just Manipur. Central government must look into it and help those children.